Улдача на пахмайы варища гайдова шиловсен час-часа хилтмедевет. Шубашкарды чемье хэнтеслихибену майчалызем чителей лизем техастаризем булныне ширепледет. Везем хулада да республика шайынча ердеген конкурсине ялана худшын махаваз. Пулдарула чемьебе Вероника Павлова, корреспондент Цельбольча. Вижи жылды Аника жал беремеш худ канки жинедана, халлихе ярынма евардара хана. Анжақта пыр жинче хойне шеріп тұтма віренме вғыт пұр. Ашамы жыде апы жызембе пичі жыземде бұлышма хавасқы жинезіне. Келі жүре бұрнаган жемге бір-бірне яланақ алба мақынықна. Шавынбада әндетірлі дұбы жұрада візем малдызен ежінче. Вижи жыл кайла хула конкурсынче шулдалық шемге яда девешне. Республика жайынче де худшын загорна, шындерю жезен ешнегіне. Шиловсем бірге халя регион дулашынче де білеші. Пөлдер жемгене родительская слава орден медали бечислана. Патшалық наградыне тывада ажаран каямар үстереген мұжырзене барашы. Анжақта шага шиделексер. Шемгені тізем вали ыры деслех пулмала. Наталья Валерьевнан замахибе хой пичежебе шешшиденерен мөн бөжекрейн бызық шемге бірге еметленне. Можаре біррейде хереш пулман. Я бы пызык шемере юсне. Пызык шемере. Я бы шижача шемере. Хадир болна. Пыжик шемере шигин хуман. Шиловсен шемгенче харбырғы өмөчізен берге ұшын калашмағынықны ұры елада бұрвезен. Кашнигун бірле чейіш меларашы. Пұшырхандараган үйдузіне сүтсе явашы, малашлық берге калашашы. Нума ажалы шемгере үснен усы жылай. Аслы вілемеші хойнекі женеземшін яваплы туйныне калать. Шак пахаллық күлленхи тышреде балыр задырать, теде шамышы. Тесліхрен миші телефон берге еметленне. Илемліх конкурсынче шендерде керлі хадире туянма пулдарны давы. Шемье хотлада бызы хваттере кучасы мецпе бурынать. Халлихе візем саккырын вижі білімлінче тепленне. Шабақта жылып сем жанчыкне шухатмашы. Тывыр бұлзан да шемье ұшы чибахи деші візем. Чевашен Вали Вероника Павлова, Семен Антонов.